clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule jun ni somni panga sang ni somni panga ania tu chuma po hian Israel le Iran buaina chanchin thar then khatte kan ngai tho le do na ni US President Donald Trump malak na in Israel le Iran chuan ni som panni anin be nuwa nimin khan in ka hai puan an rem tia ma se in ka hayan puan atanga dar kar ni nu leka Israel chuan in rem na siam bo chia Iran apu ngal Israel Defense Minister Israel Katz chuan in rem na siam atanga dar kar ni nuwa Iran hian Israel ram chu ballistic missile panni in akap chun zom leng hal ni na soya ma se apu na hi Iran chuan aphathunga ni Katz chuan Iran in rem na abo cheta wangin terana an target te chu be chun zoma avau ngala sipai te po Iran hi changle tura asia tir thua soi hetila hian Iran Security Council chuan in ka hai puan chu Israelin azom that chuan anni point thataka an zom tur thua soi General Staff of the Armed Force Abdul Rahim Mausavi chuan in rem na siam nuwa Israel lama missile an kap chuak to lo ni na tar langani Israel chuan in ka hai puan hi anram huna ni zandar sari thlengkha en chinna nein Iran abeina po atito pi don tia soya ma se Iran in akap chun zom lenghal nia asoya wangin engangin nge ma lak zui donero asiat tari lawani Iran missile ka chual le ania wangin Israel marlama kho pui sang sanga siren ti ri kanile a mi pui te po bom shelter lama in saseng le tura siat tir anni bokani US in pathian nia Irana Fordo Natanz le Isfahan huna nuclear facility te abeina chang le tin thotan ni juni somni pathum khan Iran chuan missile mangin Khatara US Central Command Forward Headquarters Al Udeid Air Base chuan kablet ve boka America beina hian chang let ngei don tian soi nuwa Iran chuan Khatara US base ya kapa ma se Iran missile ka chu hi an vai deuh thoin US lam chuan an lo kap thathung Iran hian military base abei tur thu hi Qatar le America Asia tir lo ka wangin thile hliampo anom lo nia soyani US President Donald Trump chuan Truth Social a Iran che dan hi tar langin Iran in achan le na chu anrin lo kang ani thua soya hemirwal hian in huat na te abo to abei sei thu soin Iran chuan rem na le muan na siam na tur kong lam aon thei to adu thu le Israel point chu tiang boka anti ve chu adu thua soi Iran in US base abe nuwa hian Israel le Iran chuan in ka hai puan an rem ti dun ta ni Iran in Asia tir lo ka wangin Qatar point airspace te alo khar man bokani heba ka US hian he base atang hian karliam ta khan aircraft te alo la chuak to boka jun ni som pakwa thleng khan Al Udeid base a hian American aircraft hi panga po om thling to lawani Israel chuan jun ni som pathum khan anram himna tijar thong thei tur Iran nuclear mun sang sang te abeitana hemi tur hian kumungi mochen alowin buat sai lok to ani Iran a be pui thlang na turatan hian Israel spy agency Mossad mi le sa te chuan Iran ram chunga drone le ral thuam tang te po an lo chhop loka in beina thlen nuwa Iran missile ka chuwa then khat po Iran ram chunga tangin an ka thlak sakani kumtam tak chu Israel hian Iran a en thlatu engi mozat alo da towa Iran President Louis Point kumsang ni somni pakhata khan andrama spy unit ho te chu Israel agent ni in alo soi to ani juni som pathuma Israel fighter jet ten Iran an bom khan anram chunga drone le ral thuam dang an lo chabruk te mangin Iran anti aircraft missile po an kap thlani Mossad Research Director Louis Sima Sain chuan tun tuma Iran an beina chu Mossad in kuming Mossad Iran nuclear program alo zir chian to na be chana kalpuya ni thua soi intelligence officer hlui chuan Iran beina tur hian Mossad le Israel sipai te chu kumthum vel an loin buat sai to ni na soya Iran sipai le nuclear mun an target tur te po uluk takin an lo zir chiang ani kumsang ni som ni khan Iran intelligence minister hlui Ali Yunesi chuan Mossad chuan an hriat phak ayan sa in anram chu an lu chil thuk to ni in asoyani kanhnung dewa India le Pakistan an hanin bakai deuh khan Pakistan tlom chiang lu tuk le India ral thuam an dan hne lo zia han ngai tu khan Pakistan ho kha kalo khongai letling maya achan po antan malak ngai na om to si lo tlom ming chen ni hlau bok si le tran pui tu anom lo lu tu kha ani berang chu tun thleng hian India chuan ala sabji zui zel ani hi an reng dona sin
thian tha le lai na te zara nung ve trok trok tan chuan Indo cho chu mai lo tur ani reng ani Iran ho po an pong porman le an tong tha da luata an du ai thu yan kalta an ro hlu nei that ber missile tam tak an chan mai ba ka Arab ram ten an nei ve lo nuclear bomb nei an tum na te point mu mangang main an tham ral san hazo le ta ni ngoi rangin boi pui mop mop sela a thani mai tur an soyang nge in Qatar rama US pai mun pui chu an han bom ta nge ya misal som palian kap chua kani anti heng zinga som bathum chu ka thak sakan nia pakhat ero mun ol zaw la ya an tlak pu tir luingat zia wa nei lo tak em Qatar sarkar thinrim chu atero ngal at mai Arab ram dang ten Iran dem na thu an chak chuak zuing hal chu chuwa Iran tan chuan jak tak chunga hoilar lar na tham atlingani Indo wan tran don khan musat lamin ruam manna fel failu tukin an lo duang sa diam mai chu ni in tunma dewa an che tang khan Iran hoin an beile theinam han ruwa tam jok thlona tum hun thlengin an nuai chethuda Israel fighter wal ten du to kin an ching zui tamai ani Iran hian Israel jet fighter pakhat te po an lo kap tlami alo mai hi tun lai atan chuan thil makatling Iran hian tran ngai na an se to lova Michel pani khat an han kap chuak ve dek deka Israel pilot ten asiruk la in an be zui le mai thina ti ngai na om tangang lo ani e Russia puina an dil na point zia ani lova chan tha to kaumang tun tum hian America chuan an ro pui zia le ral thuam lama ngat phei chuan an la chung nun zia le Vladimir Putin Xi Jinping Kim Jong Un te bauna in ati thlabar lem lo zia Donald Trump chuan ron lan tir le ta hlaka in ka haya puan khum zui hemin hu hian Iran chuan missile pahni vel hi aron kap le emoni IDF lamin beile tumin thlona khol an her nung hala ma se Iran lam hian an phana samai kan kap to lo reng an ti ani oil an nga an hau sabuka ral thuman siam thluk ram dang hne na an shal chuak hiala chu mai du tok lovin atom bom nei tumin tran an la zuya Saddam Hussein ang chia khan Zionist so bom chimi na turani an ti lo le America thiro se Israel thiro se ti in an chia an lo zui vaka an hanin khoi nuai chia kum khat chu soilo thlakhat em po an tang theilo ani tak ber hi Indo tran tir khan Russia president lo ni to Dmitry Medvedev khan America lo tel ve lo tura a vaulok na niom takin Iran hi nuclear bomb kan supply shelo ti in alo puang ngot maya Donald Trump chuan a chang na khop mai hepa hian nuclear chungchang aron lam rile pek ni in ka sia hei hi tak ani em nge ka chuang to na bak vel mai jok a soi tak ani chuan min silang cheu nuclear ti thumal hi soirik mai lo tur Putin ati dan ala ani nge yang ati sakani Putin hian Ukraine laka nuclear bomb man thu hi alo soi photo ani Pakistan po khan kan pese lo han lo ti emoni an sipai lal kha Washington lama atek luta nin ka sia tuna chuan an ngoi chip cham ne khop mai tin Iran ho le hnuai puk thuk lu tuk mai kha an bom chim chevek ti ania soi zui tam le a athuk lu to ka chuti maya bom chia lo ti te ani Khamizan khan bi tu bomber wal khan hun thum an beya bom som bali zet man ani bok a bom siam tu ten a thon dan tur an han te thlapa chezo ngei tura an ngai zat an manga a chi ang ti hirin tur ani mai chelo nga che an be zui mang apoi ber mai chu Ayatollah Khamenei larna a chim tel rup tur hiani Iran mi pui zawi aya tamdai in tuna an sarkar khu an ning ngoi towa an pai thazui hial mai the tun Iran sarkar khu an tran tu anei mumal to lawani tun tum Israel le Iran Indona hi Donald Trump chuan 12 days war atiani US President Donald Trump chuan thole ni khan Israel le Iran inkara inka hai puang kalpui tura in rem na chu ataka man tran ani ti asoya American shoi tu hian inka hai kalpui tran ani hi Iran in Israel ram chunga mishal akalu nu lok ni ma se midili saram ni in hal tak te hi bo chemia lo turin a bawlok ngalani inka hai chu kalpui tran anita bo chelawang cheu ti in trama hian a truth social platform atar langani amai in US shoi tu hian ni som pani chung Indona chu inka hai pum hnu manga ti top ani thule darkar somni pali o tur hi thole ni jing darli atanga man tran tur in ani ti asoya Iran in azom masanga
Israel in darkar som pani nuwa azom zui veang Iranian sarkar chanchin bu point Israel a thonga a misalan ka nuwa in ka ha hi taka man chan ani thuwa puanga an beina hunung bera hian Israel chimlama mi pasari velan thi ni na soibok Irana sarkar nuai ni chi alo SNN news agency point tiran hian in ka hai puan malokin misal ngi moza tinakap ti atar lang vebok misala beina an to hununga atop rualin Israel sipai te point mi puite chu an in hum himna le ache an che vel an chua san thei thuan puang bokani kanriat lanangin US in Iran nuclear site bathum te khovelin an nei velo ral thuam chuanom tak bunker buster bom manga le noya Iran nuclear song bolna a phindar sak nu khan Iran chuan US laka phuba alak tur thu bau khan na asoi chuakani kha chu mai anilova Israel in Iran laka che da thona chu US mo phurna le anni hi ama amazing hlap tu dik tak ani hatia chu phuba lak na lau chung chung dioma aron lak vele na khatara US airbase missile manga ron ka na la President Trump chuan tu ma nun na chan le hliam anom lo alo me tu ni in rem na hun ania Indona chu atok to eti in alo soi khum tamai ani chu Khatara US airbase Iranin abe nu hian pamaktak President Trump hian ceasefire aron puang zuya thotan ni liam ta khan Israel Iran te chuan complete and total ceasefire nei anrem ti ni in Trump hian puanga he in ram na ceasefire siam hi dar ka ruk chunga ataka kalpui turani thu truth social Trump hian post nge ani President Donald Trump an Iran abe thun nuwa US a khopui lian sangsanga ven himna ti khau nga lania Israel le Tehran in kara Indona chuak meka Washington in rol na hi chan let ngei ani rin na alian lebok pathian ni tuk ma taka khan Pentagon in Operation Midnight Hammer tia minga vu mangin US sipai te chuan Iran na nuclear hun pathuma ka pa Tehran chuan Israel nen an Indona US in rol na hian kum khodai tur ngong anei thu le chan le na tur kong sang sang dapani thu asoya New York Washington DC le Los Angeles a chuan sa khomun palayom na hun le van tlang huna chuan veng tu te an patrol na sa zual ngala thunei tu te chuan tun thleng hi chuan om lo thu le film khurna thila ti mai chawni thuan soi an khopui bera chuan Metropolitan Police Department chuan Irana thil thleng te an vil reng ti soin tual chung state le sarkar lai puya dankeng ko tu te nen tang hovin thil poi mo anin hril zel ti an soi New York Police Department chuan khopui chunga officer an tir chua tamzual thu le US Department of Homeland Security le sarkar lai pui hnuaya agency dang te nen la om thei an thli thlai uluk hle ti an soi ani khopui chunga sa khomun nam hun le palai te na lai bor chu an en uluk zuala Greater New York huam chung hi Israel pon lama juda tam na lai berni im magtadoi khat point pali chuang anomani kumsang ni pakhat atang khan NYPD le an thopui sarkar lai pui hnuaya mi te chuan khopui be tumna voi som thum chuang an titlol to ti department chuna soya thunei tu te chuan intelligence thil reng ramdanga an thopui le rikruma chi chuak chi te nena an ngai ven renga US in Iran abe atangin engemo pal thei reng mai antum lo tian soyani NYPD hnuaya intelligence bureau chuan international license program kalpuin ramsom pathuma mishing anda na hian Israel puatela hengmi ten hena tang hian thilpoi mo an hriat rualin an hun puya an hlan chhong hal zelani NYPD hian khol manga sensitive compartmented information facility an nei boka hi khol manga thil ngai thlak thei mi alova thut khom na hmuna nia DHS intelligence analyze pathum da bokin anni hian thu an don reng lo thliara la thleng thei nia ngai te a boi pui te hne na thlen zung thei turan ni hengba ka hian foreign linguist program po kalpuin hi speaker sang kha jani chuang manga tong chi somria le panga hriat theina nia Microsoft ne na thokhovin domain awareness system an nei boka hi thil thlen lai la a thil thleng hriat theina ni Los Angeles Mayor Karen Bass ipoin US khopui lian ber pahnia hian thil thleng an thli thlai uluk hle ti asoya LAPD chu sa khomun nam thil ti khom tam na le hun peimo zual bik naya an patrol na sale zual atia kanin ral ring reng don ati bokani Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri chuan Israel Iran Indona wangle US in Iran abia wanga Middle East buaina omek awanga
India tuyal thei in dai lo na awm mai hlo thon na om chu soi fe in engma chu tiang har san na chu a thlen pha don lo ti a soi sarkar hi liam ta atang khan mi dili saram te inem na boruak hi kan thli thlai renga Prime Minister Modi a kai soi sarkar hian kum geopolitical ta atang khan kan thil lak lu na kong thlakin tu na chuan kan lak lu tam zok hi Strait of Hormuz kal tlanga lak lu ani ngai to lo atia ram chunga tuyal thei sal chuak tu company Indian Oil Bharat Petroleum le Hindustan Petroleum te chuan sarkar tam tak dai turan chek sa kong sang sang atangin lak lu bel zela ni bok tia soi kan khole tuiten tuyal thei an chan lak lo na turin atula piang kan ti zelang ti in minister chuna soi bokani Iran hi Strait of Hormuz Persian Gulf marlama omni in he kong hi tuyal thei thon chuak tamram Saudi Arabia le UAE atanga phur chuani tin barrel maktadwai somnin apal tlang zi ania Iran chuan he kong hi Israel ne na an Indona US Angel ve wangin khar tuma he chanchin bua saila hian thluk na ala siam lawani Middle East boina hian Saudi Arabia Iraq Kuwait le UAE atanga tuyal thei thon chuate angong don nge nia ngai ania aman po to pha hlerin ania Iran in kong khar atu mekla hian Yemen a hauthi hel ho point US in Tehran a beizui ani chuan long be an chunzom don ti an soi ve mek bok India hian tuyal thei amomo zongjong atanga za somrial le panga vel hi ramdang atanga alak lu ania alak lu naman asan chuan tul chunga aman po apung nga lo thei don lova chu ei bara a than ti thu thei ani dona ramdang ne na Indona sum aman tam chuan a poisa lut na po atlan hiam thei don bokani hetila hian India hian atuyal thei momo te hi Middle East ram atanga la lut lovin in nga nan Russia baka US amang bera hei hi nakin zelata na arwa manani Union Minister Puria chuan tuyal thei le boru kal thei song bol na hun ma po ti chang tlun zel ani tia soya amain ram chunga thlitfim na mun somni pathum chu thuam tharni in kum khata petrol kai nei thil siam chu metric ton maktadwai chani somnga le pasari siam chuak thei ani ti alo soi to ani Minister chuan akai suai ministry hian tuyal thei da kholna siam lama po tran ala ti soya hei hi rik rum om palle tu nanga khovela inep na boruak oma thil har sat pala in ven na ta na ti ania hei ba ka hian khovel puma aman asan la yaram chunga company ten man tlom zo ka an khol sa an sal the na na ti ani bok Minister chuan pudura da khol na oma 2.25 million metric ton da thei ania Visakhapatnama 1.33 le Mangalore MMT 1.5 chek thei ani ti soya tuipui kam tho chandikhola siam mek ani bok ti soya ni Israel le Iran chuan ni som pani chung chumlo chatlova anin do nu in ceasefire an nei tange nge a US Israel le Iran hian ne na changa anin ngai veka Iran a hian mi pui tam tak chu khola ya chuakin ne na kong an zo ani anin le bungro chenas tak chu din thar le turin ma an lak ngal tur thu nei tu ten an soi darkar som pani liam ta kha ngai nom leya ram pani ni som pani chung in do na chu a top felta 12-day war tia traman asoya hian US Israel le Iran hian ne na changa anin ngai thewani US chuan Tehran nuclear siam na tur achu cheveka ti tha ain ti hleya Israel Iran asovia wa in ngain ain chuang hlelain Iran chuan tlom haulaba khovel ramro pui ama chon tluan chu ne na angaya enge an soi hian zui tiang tama chuan atira Israel Iran buaina hi in biak na chin felatum na sa hleya ma se tharum nge ya ngaya asiata ka wangin abi2 speed bomber mangin Iran nuclear hmuna beita ni Iran a beinu hian tam chuan wauzui ngalin beilet na ato vai chuan Iran chu asop chezui na sadon hleya midili saram dangte tidu da tu chutchimi chu thilol sam tak ani do na tia remna kong zo turin atia ni US president hian Iran nuclear hun pathum te hi anuai chimit vekti apuanga hetila hian tharum manga in be chunjom zel chu tam hian anghong tur ngai tuin adu talova Iran in Khatara aludate US airbase a be nu loka US in Iran a be chunjom don lo ti in tam chuan Iran in warning a pethlap tia soya US mile sa thi anom lawani tam chuan Iran hian moi nai taka in do hi topsan adu ni na sia tual chung mi puin an ro rel tu an dem lo na turin in do ti top dan a zon sakta a
Iran in US base a Indona a hriat tir masa te chu a faka in beina ti tomna turin ma alata zoka tlom selutuka tu ma anum lo na zongin a hlo thling ta ni Israel hian he Indona atang hian Iran lakah van boruak Indona an chung nun na an lan tir chiang hleya Islamic Revolutionary Guard Corps an sopa an ho tu lok Brigadier General Ali Satmani an thata an intelligence ho tu luber Brigadier General Mohammed Kazemi le Brigadier General Hassan Mohagi an tilhumbok sipailal le nuclear scientist som palibor an tilhuma Iran nuclear mun te military mun poimo le an air defense anti chena sa hle Israel hian US in operation midnight hamar manga Iran nuclear buat sai na mun pathum a beita ka wangkhan chantra an changzuya Tel Aviv chuan khove ram chaklero pui ber thlop nana sataka dong tia chianga US in atha thlam lo na fin fi ana dik takani hetila hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel mi pui laka hlok na atel pha nakuma in thlang tur an nia wangin athlin le ngei be seina asang viau Iran hian Indona top san to turin moi nai taka ruam man na siam amamoa US berin abeito awangin tlom lu tukanga lang silova top adu to ani alei nuai tompu ka tangin Supreme Leader Khamenei chuan US be na chanle dan tura ruam mana US mi le sa thi na thlen lovin Al-Udeid Air Base Qatar hi abom ve ta ni Iran hian an beitur po hi an thlang thiam hleya Qatar hian thian tha ania Qatar hian he in beina hi adem rualin achang le don lo tia puanga in ka hai nei turin ram pahni angena Middle East thanglama US base lian ber abi ma hian Iran hian Qatar le US ya sia tir ma saveka Qatar point airspace kharin US hian an mi le sa thiar chuak vekani hei wang hian Trump point Iran chu afak le ta hlawa Iran abe to lo tur thu asoi mai ba ka Israel po top turin atizuya Iran hian khovel ram ro pui ber laka kan tlom lo ti in ne na changa anin chal ve theita aram mi pui te laka Khamenei ming athave ta thawani Operation Rising Lion Operation Midnight Hammer le Operation Tho Annunciation of Victory chu moi nai takina top taria enge thleng zelang hriat ani ri lawani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan voini somni panga tharuk sangni somni panga hian Iran nena ni som pani chung an Indona hriat reng tlak nena an chang tia soya chuan lo lom zel tur te thlenga hriat tur ani ti in Iran thopui Hamas te ne in le Gaza a an mi man te suai ho an tumani PM office atangin Netanyahu chuan Israel in White House a US President zinga Donald Trump aya thian tha kan nei ala lo ati hi alani ni som pani an Indo nuwa Israel PM chuan nation address nei ngalin Iran in nuclear program din thar le atumani chuan an noi chimitang ti atiamani ceasefire awanga ram pani ten beina ato brita nu hian Netanyahu chuan Iran hian nuclear ral thuam ani ngai lovanga tia Iran nuclear project kan ti chetapeka 2 point Iran in nuclear ral thuam nei tura ma lak le phot chuan kan che dan tur chu ngai rengani ti na waw nga lani Donald Trump chu Netanyahu hena US in tharum mangin Iran abe chunjom to don lo tia srila pathian ni kalta Iran nuclear mun poimo pathum ati chet awang khan US chuan Iran chu hlaom ani to ri lova an nga ya Trump point Iran nuclear site chu ne so takin an ti chia ti lo puang to bok Israel PM hian Trump ne na in bia in Trump point Israel in Iran abe chu lomom ati thu ashil ni na soya US zara Iran nuclear siamna ti chiat vek ani thu asoi bokani